nekera svetloba na eni strani in pol tole. Kontrast pa tak. Hi guys, if you're English speaking, go to minute number 6. After minute number 6 I will speak in English. Ampak če ste slovensko govoreči, pa kar ostanete tukaj z menoj. Lepo pozdravljeni, dobro jutro, vsaj zame, ko tole snemam, pismo celo noč nisem prav spal. V glavnem, Lakersi so odšli domov proti LA-ju, zdaj so po moje že dodobra v postelji svojih, so že doma. Mislim, da je bil to en zelo lep 5-dnevni izlet za njih, ki so ga celo nekoliko podaljšali, še na koncu s tistim obiskom porodnišnice oziroma bolnišnice za male otroke. Krasna zadeva na koncu. Bilo je ogromnih lepih zadev. Upam in verjamem tudi, da kar nekaj zadev, ki se bojo čez čas pokazale, da so bile dobre zaradi samega obiska Lakersov, kar je pač Luka organiziral. Ideja fantastična, izvedba mogoče še malo boljša. V glavnem, tipi-topi, štimalo je vse. Nenazadnje tudi Američani so zelo pograbili videe oziroma objave, ki sem jih delal na to temo in vse 5. Če ste tukaj novi oziroma vnovič, če so vam podobne analize všeč, kaj se okoli Lakersov dogaja, okoli slovenske reprezentance, vabljeni, da se naročite na moj kanal. Torej, vsi ste videli Lakersi, da so bili pri nas, vse žive objave, RTV Slovenija, 24 ur, ekipa, po vseh, kar sem tudi povzemal, kakšno video vsebino. Ogromno se je dogajalo, mislim, da ste bili zelo na tekočem. Zdaj, seveda, je bilo ogromno nergačev, da tako rečem, ki jih je vse to zmotilo. Ljudje smo si različni, tako je tudi prav. Če vam tudi tale video ni všeč, oziroma ta vsebina, ki bo Lakersom posvečena, razumem, lahko greste v stran, je brezplačno. Če pa tukaj ostajate in zavestno ste tukaj, da porabite čas za to, da poslušate in preverite vsebine, ki jih imam, sem pa vam za to hvaležen in to cenim. Lakersi so tukaj snemali, objavljali, pošiljali fotke v svet, pošiljali video v svet in to preko Instagram, Facebook, X, vse svašta. In to so delali kot klub, to so delali kot posamezno, na svojih profilih, pa še ameriške, ne bom rekel televizijske, ampak medijske hiše, no, kakorkoli, so povzemali zadeve. Zdaj pa sledilce, če se štejemo oglede, komentarje, všečke, interakcije v celoti, ima Slovenija od tega milijone ogledov, dobesedno. Pa so bili na teh fotografijah Ljubljana, pa je bil Bled, pa so bile golf aktivnosti, pa so bile veslanje aktivnosti, pa so bile dobrodelne note, pa so bile hotel, pa so bile restauracije, pa reklama je neverjetna. Zdaj nekje sem zasledil, da je lansko leto prišlo iz Amerike v Slovenijo 23% več turistov kot leto prej. Res moram to informacijo še enkrat preveriti, ampak nekako mi je šla čez glavo, nekje sem jo slišal, mislim, da na radiju, mislim, da stat.si ima to informacijo, nema veze. Pričakujem še kakšen odstotek več, ko se vse skupaj malo poleže. Že ko je bil Luka v Dallasu, sem v Ljubljani srečal ogromno ljudi, ki prihajajo tam, kaj bo šele iz Los Angelesa, ki je medijsko še toliko bolj, kar se košarke in njihove ekipe tiče, izpostavljen. Bili so veliko bolj dostopni ljudem in predvsem mladini, kot sem pričakoval. Praktično vse posod, kjer so se pojavili, še to, da omenim, da so Lakersi trenirali v Stožicah, bum. V Stožičah so se pojavili, so podpisovali, ko so šli na večerjo, so podpisovali, se slikali, spregovorili kakšno besedo. Na igrišču v Stožicah. Tole dejansko ni normalno, oni tega ne bi rabili storiti. Vljudno je, absolutno, ampak to so veljaki, se pravi, vrednosti njihovih pogodb, security, se pravi, varnostniki, tu morajo delati non-stop, to ni kar tako. In v glavnem, da so bili tako dostopni, predvsem, ker so Američani in ker to ni ravno značilno za njih, je to kar ena velika, ogromna čast. V glavnem, poseben moment za mene osebno,
je bil to, da so na koncu šli obiskati otroke in pa tiste najmlajše v bolnico. Ti otroki rabijo ogromno nekih pozitivnih stvari okoli sebe v za njih težkem trenutku. In to je po moje najlepše. Čeprav so mogoče nekateri še premladi, da se sploh zavedajo, kdo jih je obiskal, kaj se jim je zgodilo, in bodo slike oziroma video vsebine čez čas, čez leta govorile, da ti pa so bili zraven mene, te sem pa srečal, ti so pa prišli na obisk, pustili kakšen spominek. To šteje. In to je zrihtal Luka. Dajmo biti hvaležni za to. To je zrihtal Luka, brez Luke tega ne bi bilo, to je popolnoma jasno. In mislim, da moramo Slovenci bolj ceniti to. Kot sem dejal prej, najli se bodo nergači, v redu, različni smo si, vsak ima svoje mnenje, vsak ima pravico do svojega mnenja, absolutno, pa dajmo biti malo bolj pozitivni, dajmo to jemati, kar se je danes zgodilo, malo bolj. If you're in minute number 6, just a moment. Dajmo mi to malo bolj ceniti, resno unovčiti, kar smo imeli priložnost biti priča zdajle. Mislim, da tudi tisti, ki so bili malo bliže temu, lahko zagotovijo, da je bila to ena unikatna, povsem unikatna akcija, da tako rečem, izlet, ki ga Slovenija definitivno ne pomni, in vprašanje, kdaj se bo naslednjič zgodil. Osebno bi si želel, da naslednjo leto, oziroma še naslednje leta, kar je pa zelo težko pričakovati, malenkost bi bil naivn, vendarle imajo tudi vsi ostali pri Lakersih svoje življenja. To sploh ni bil del neke pogodbe, to je Luka sam organiziral, tako da kar se z mojega vidika tiče, hvala lepa, super. Minute number 6, or now it's probably minute number 7, anyway. As a Slovenian, I'm grateful, I'm thankful for all the Lakers players that came here to visit our beautiful country. We are very humbled. It was a special experience, especially in the perspective that the players were able to fill in with the fans, especially with the young fans. This is amazing. The young fans through all the country came to Ljubljana to see them and to be with them just for a moment, just to have a small talk with them, just to give them a high five, just to connect some photos, just to take some photos, to get some signing into their paper or hat or shirt or jersey, anything. Trust me, I was a 6, 7, 8 years old kid also, like you all were. And these are the most special moments that stick with you through the rest. It's so amazing. You feel blessed, you feel overwhelmed. And really, I'm so grateful for all of them, for the kids especially. And the very last action you did, you went to the hospital for ill children. I mean, that's on another level for me, especially. Really, I have a brother that's ill permanently, and if this was the case when my brother were there, if it would meant something to him, this would mean even more for me. Well, for many children, they were too young. Maybe at this moment they don't feel it that way, but in the years to come, when they will look back in the pictures, in the photos, in the videos, they will say, oh gosh, they were here, they were really here. I talked to them, I took a picture with them. You know, this is something that stays with you forever, and I respect that, and I will always respect that. I mean, obviously this all wouldn't be able without Luka, without our guy. This is amazing, and if this could happen every single year after that, it would be amazing. Of course, I'm not naive. I respect all the lives, private things about all the players from Los Angeles. I know this is not possible, but I'm trying to say how incredible experience this was. Everywhere they go, everywhere they went, it was a special occasion. A lot of people gathered, waited just to see them, just to take some photos and memories with them. Anyway, Lakers, thank you
also a special thank you for all the views from the States. I had a new members on my channel, so much more of them from the States especially. Thank you for taking your time to watch my videos and reports, and the things that will follow at my channel will be pretty much highlights from the games or analysis like this. So once again, I'm thankful, and if you're new here or if you like that kind of stuff, analysis videos, make sure to subscribe for more. It was great with you from Greg's Court. Take care, Lakers Nation. Bye.